Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Violeta. Adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Numaminsan, pabasulag ti bagi, no apay apinanawan na kami ti asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Violeta dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Day talata nagsugsugal ti aramidam, Violeta. Imbes nga agluto ka, ngam adda ka ijay sugalan. San abali tanangabakak mo't iti limagasot. Kastalatan ti aramidam. Ti agsugal iti inaldaw. Ay, sumanao ka. Numabisin ka, di agluto ka. Di ta ka man langan. Papanam, agluto kan, tamabisinan dagiti anak mo. Nga agpapan kanyak anaggapo iti trabaho. Ingkam mang restaurant ka dagiti ubeng. Katsi ka, agluto ka iti kanam. Hoy, Arthur! Umay mo labaan dagiti kawas mo. Nabannog akon. Nabannog ka? Wano agdardaras ka laeng. Gapo taing kamanan makisugal. Labaan ket din dagiti kawas mo. Total, awan mo't sarat mo ita ta Domingo. Rumwarak. Sa dino ti papanam? Basta rumwarak. Labaan pa'y dagiti kawas mo. No di mo labaan, makaamu ka. Di bay amdi ta nga umangot. Anya? Oy, Violeta, amom ka din. Nakitak nila kay mo ijay sentro. Ada kaduhan na ababay. Anya? Adayo anapimpintas ng iti si ka. Ubeng kan napudpudaw pay. Ay, anya ti sasawom si ka Elma. Chismosa ka talaga. No chismo sa ak, bungangera ka man. Iso siguro ang nagbabae nila kay mo. Pudno ka di ta sasawam, ha? Wanmad, iso ngagbalbaliw kan, sakbay apanawan na kanila kay mo. Kita man talangam, losyang kan apermay. Sino ti babaem? Ha? Sige, agsinatan! Tangay agbababae ka mutlaangan! No kayat mo, tulungan ka pa'y amang yimpake kadagiti badom. Talaga apo manawak. Gaputan na umaakon kan ka. Babaero! Babaero! Houston! Makauma day tanghiwat mo! Sana mabalinti ka sta, Violeta. Itulok mo latan nga agbabae nila kay mo. Agkid daw ka iti sustento, Ti awanan bain a lalaki? Maiturad na kami apanawan a pamilyana. Si kanto mat ngamin, bungangera ka lang arudan. Sugadura ka pa'y apadak. Sumardang ka man si ka Elma. Kahit anya ngay nga ita. Itulok mo nga awan magimulamkin nila kay mo. Rautak ida no sa dino man ti ayanda. Sa pulok ida. Ay na, Violeta, kunakken ka. Napintas jay babae nila kay mo. Napudaw kan ob-obingam itisika. Dadyayan ni Arthur. Rimwaran iti pagtrabahuan na apasdag. Aday masadag a babae. Dadyayan, naglugandan iti tricycle. Surot at lata ida. Aglugan akmat iti day ta tricycle. Manong, surutam jay tricycle analabaga. Dayay, nagsardengdan iti batog day ta abalay. Driver, urayanak dito ya. Di kagdanag, nayunak ti arkilakan ka. Sige. Surutak dagiti awanan bain. Angam, di kagbaybayag sayang to oras ko. Nayunak ti arkilakan ka kunakmet. Ala, inkan, surutem idan. Day taabalay di pagnanaudanda. Simrakdan. Dagiti awanan bain. Kitaak man itanoan niya ti reaksyon da iti kanito ang makita dak. Inakagtok-tok iti ritaw.
Da ilukat. Tuktukak pa ya. Anya nga tanong kong tarak lang dito aridaw. Anya ti aramidam ditoy, ha? Babaero! Dito'y gayam ti pagnanawdan nyo, ha? Kaya't mo tapuurak da ito abalay, tagpada kayo iti kabit mo amalitsyon! Pumanaw kan! Dito! Hoy! Babaero! Eruar mo ta babae, tagpinungot kamay! Hoy! Kabit! Romwar ka dito! Nagitawa ng bain. Ipabarangay ko ina. Nagbabay talaga ta asawa, manang. Uwan nga rod. Ang kabkabalay dan. Apay ngay. Kato babaero mo ti buwisit nga asawa. Amo manang. Panagkunakit, adakan ka ti parikot. Anya? Di ka man makibiyang. Tadi mo amo ti mapaspasamak. Sorry ibagak ti ka panunutak. Bareng makatulungkin ka. Diyak ka sa pulan ti ka panunutam. Uray ibagak lata Sika ti ayan ti biddaut, manang. Ngamin, nagalasmet ti ugalim. Anya? Daytan to pa'y panagsungsungbat mo kanyak. Kat saan anasayat. Iso panagkunak, kat sika ti ayan ti biddaut. Anya? Mala, lumugan kan manang. Intan, tapno maitod mo matan ti arkinam. Sige, paayabak ti asawa. Kanti babae na. Tapno agsasarita tayo. Wan kapitan, saan ang mabalinda ito nga inaramid da? Sige. Intun agsapat ti Sabado, ti panagsasarita tayo. Nalawag? Wan kapitan, kat agyaman nak. Ay, buapay akas to'y tinapasamak kada kayo. Apay adiyo inaiwanan ti relasyon yung agasawa. Kapitan. Ala, umay kayon to intun Sabado. Taagsasarita tayo. Kat, anyang arod ti kayat mo ama pasamak. Agsublikan ka nila kay mo. Katwan Imbag ano ay ayatan na kapay. Oh, syempre asawa nak nga rod, di ay ayatan nak. Awan lat amo kasublian na kapay nila kay mo. Kat nubo nga ngera ka, nagnisit kapay. Uy, uyawan nak ka di Elma. Ay nasaan Violeta, ngamput nomat ngamin. Nagnisit ka. Nagnisit tagurong mo akas lasaan amay igod. Sumardeng ka man? Angam di kabit nila kay mo ay saus. Nagpudaw kan ubeng. Sakit na pintas. Di la mabalin Elma. Agawid kan ang mga numatong taka. Among Violeta. Uray chismosa ngam amok ti agigod nagdi gusak. Nasungawan kab-kab ko. Kanamok mat basit ya garjod Sika ngay, kuso-kuso lang arudan tabok mo. Nakabkaban ka pa'y. Ay na, Violeta. Kasto'y timako na kanya. Inton sumango kanto iti barangay hall. Inton agsasarita kayo kadala kay mau. Agdigos ka mata. Agigod ka, tapno maikat dagita kabkab mau. Kan agpantalon kanto wine. Tapno saan amakita day tanangisit agurong mau. Anya? Kan agpa-pedicure kanto kan agpa-scrub ka. Tapno mayat magtibuya day tadapan mo Agbado kanto mat iti medyo maibagay kan ka Kan agpinggol kanto tanay sugab ba day tabuk mau. Ngamin, amang ano katawaan da kanto itay. Takasan na ngamin adi nakaisugat nila kay mau. Kat di mo mat amot ti agurnos iti bagay. Ha? Ay na, Violeta. Uray chismosa ngampud no itaday taw nga bagbagakan ka. No tong palam, di nasayaat. Ngam no saan, naikat makamu ka. Kan ungayam Elma, daytoy pa agtutbrush kan to pa Danay, yelo mo tanda kitang ipan mo. Anya? Kan ay nagbangbang kan to matway. Uray tay air freshener yulatan iti balayaw no iso ti adda. Uray tay orange flavor no iso. Sobra kan Agawin ka ko na. Tamang no ipungot ka dita. Nalabos kang agsasao. Ay na, Violeta, di ka kadi agong ungot kanyak. Di kagdanag. Kadwaan kanto amapan ni Jay Barangay Hall. Dagi Jay Dan. Nagtugaw Dan. Kita tay kabit nila kay mo. Nagpintasan niya. Payman.
Kabit! Huston! Ha? Jane! Jane! Naglaing nga artista day takabit mo? Konde talimu daw pay! Huston! Sumardang kayon! Imay kayo dito itap no solbaran ti parikot yo! Saan kat atap no agdinangran? Ay, unay Sorry, day. Kapitan. Jakon nakapagtupol. Sika, Jane. Apay at tinutupam ni Arthur. Kat amo mga adda pamilyana. Di na imbaga nga da pamilyana, Kapitan. Jack kayatan ti makisinubyan kini Violeta, Kapitan. No kastarod, paibalod kayon adwa. Sige. Nukasta ti kayat mo. Ngem uray an niya pa'y ter aramidam. Saan ka nakayat? Ngam kasanon dagiti anak yo. No kasta ti mapasamak. Awan mabalin ko, Kapitan. Kasanuak pa'y nga rod ang makatrabaho. No nakabalod ak tumatan. Sige. Pagsaritaan yu day ta adwa. Ikan kayo iti gundaway nga agsarita. Kat palagipan kayo adwa. Panunutan yu kuma dagiti anak yo. Kasano itan, Violeta. Talaga adina kan kayat asublian ti asawam. Nga uray addan anak yo. Sige, awan mabalin ko. Ngamnas kan amang tad iti sustento iti binulan. Talo ti anak mi, kat agad adal da pay amin. Iso anas kan amang tad iti sustento. 10,000 iti tunggal bulan. Anya ti makunam, Arthur. Agtong palak, Kapitan. Ngam no saan nga agtungpal? Paibalod ko laangan ida iti babae na. Agtong palak. Tapara mutlaan kadagiti ubing dayta. Jak talikodan ti responsibilidad ko kadagiti ubing. Ngem di kan kayat, Violeta. No saan, di saan? Tanya nga rod ngay, kat ob-obing mat day ta babaen! Ay, talaga adi na kan kayat nila kay mo, Violeta. Nakitak no kasano a protektaran na jay kabit na, idi impungot mo. Ala, anya nga rod ngay. Tinaskan, adda sustento nga itid na kada kayo iti binulan. Ha? Agsangsangit ka ka di, Violeta? Ni ay, wan, agsangsangit ka nga agpaisaw. Abay? Nagsakit, Elma. Nagsakit unay adina kung kayat ti asawa. Kasano nga min ka bungangera ka? Ustad! Di mo nituloy! Tapasig ang kakasakit mo tagiti bagbagam! Anang isi ti gurong ko! Anak kakabkab-kabak! Asugadurak pay! Nadapay kurang na. Di ka pa agtututbrush. Uston ko nakmat! Saan laday ta, Violeta? Di mo pa Uston ko nakmat! Ay na, Violeta. Nasaya at no baliksan ta amin dagiti madikon ka. Iti kasta, amom abaliwan. Anya nga iti amom, nusubyan na kan tumitlaang ti asawa. Anya? Tata Pedro, nailabakon dagiti impalabayo akawasyo. Adto yo. Agyaman na, Violeta. Mabitlaeng taitid ko titangdan mao. Adoy. Ha? Nay, sangaribo mo't day ta tata. Dakkel unay day ta. Alaem latan. Sana bali, tamaalak mo't laeng tay pensyon ko. Kan pauitan naktumanan tay anak ko nga da ije abroad. Ay, kasta ka di tata? Agyaman nak nga rod no kasta. Nasaya at mo't tilabam. Kan nabang lupay. Iso abay amlata, tanayunak titangdan mo tunggal ilabaan na. Agyaman nak tata. Imbag lang nga urnungag para kadagiti anak ko. Kumusta mo tan nila kay Mau? Saanan anagaw-awid, tata. Talaga nagsina kamin. Naragsak siguron iti kakabkabbalay na ita. Kahit, anya nga iti adalken ka iti daytaan na pasamak. Sa anak anasayaat nga asawa, tata.
Imbag ta naamiris mo dayta. Tasyak akaarubay ho. Kat makikita ti ugali ti tunggal karubak. Kahit sika, talaga saan anasaya at ti ugalim. Nagbalbaliw akong tata. Wen, Violeta, naobserbarak matladay ta. Iso nga ituloy mo ti agbalbaliw balasang ko. Para kadagiti anak mo day ta. Wen tata, kat agyamanak iti day ta palagipyo. Nanang, saan ka din niya agawid ni tatang? O reti ka ano man? Ha? Kwa anak, diyak mo. Kailiw min ni tatang. Sorry anak, gapo kanyak. Pimanaw ni tatang iyo. Sapay la ko ma. Tama ka lagip matlaang kat agawid. Agawid kumapay laang. Tamailiw kamin kadaading ko kankwana. Sige anak, padasak nga awagan ni tatang yo. Tapno agawid, kat makasarita yo. Sige anak ko, ingkay pa'y Jesiledyo tagsarita kami pa iti amayo. Inton madamdaman ton akasarita yo ni tatang yo. Wen nanang. Arthur, pakawanan nak iti kalabas. Basol ko no apay ang nagbabae ka. Nagbalbaliw akon. Amo kasaan kan ama isubli pa diti pagtaangan tayo. No pay kasta, basta di mo kumatalikodan dagiti anak ta. Sagpaminsan kat ipasyar mo ida, gaputa kailiw da kamat. Dayta ti rason no apay nga inawagan ka. Sige, aramidak dayta. Kailiw kamatan dagiti ubing. Palasam ida, tarumwar kami. Sige nga Rod. Kumusta kayo nga iti babae akadandan nam? May sanabulan, sipod nagsina kami. Pimanawan, kat nagawid ni jay lugar da. Kasta ka di? Ngam sana dayta ti rason. Tapno agsubliaken ka. Imayak, takailiw ko dagiti anak ko. Ipasyar ko ida. Kalpasan na, isublik matla ida. Di kagdanag, tamang tedaklat ta iti sustento iti binulan. Agyamanak no kasta Arthur. Ngam idaw-dawat ko. Asapay la ko mataagsublikan dito'y balay. Nagbalbaliw akon. Kat ikari, sana na maulit ti kalabas. Kat sapay la ko ma. Taagsublikan kada kami a pamilyam. Nagbalbaliw ako na Mr. Lonely nga maging gaita saan pa'y ang nagsubli ni Arthur iti pagtaangan mi. Nupay kasta, saan namat aliwayan ti pagrebangan na kadagiti anak mi. Kat basol ko no apay anapukawan ti panagayat ti asawak kanyak. Tuy pagayam mo, Violeta. Violeta pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at meta nagbalbaliw kan, ta para metlaken ka dayta, kan para iti pamilyam. Kat barang iti dayta, agsublin ti panagayat nila kay mo ken ka. Kat sapay la kumatakasta, tapno baliwan yo ti mangrugi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Violeta, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.